مامۆستا عەبدەڵباسط ji cem te de ez ê dest bi pirsên xwe bikim. Sedem çi ye ku peyê çekdarên bi ser ve astên binpêkirinên xwe di vê dema dawiyê de zêde kirine ji revandina zarokan, rêgirîkirina mangirtina duh medît ku li Qamişlo çawa rêgirî li mangirtina malbatên zarokên revandî kirin, her wiha gevxwarinê li malbatên hêzên pêşmergeyên roj. Sedem çi ye ku di vê dema dawiyê de astên binpêkirinên xwe li Rojavayê Kurdistanê zêde kirine. Pêşî de roj baş ji bo nîta û temaşevana û silavê min jî mêvanê te mamosta Nurnaso jî hene. Bi rastî yanî PKK û PYD her tim yanî kiryarê xwe berdewam dikin û kesî nasekinin yanî ne axaftin û ne jî gotin û ne jî rexin ticarî wê ji wê siyaset û wê menheciyeta got ew berdewamin navegerêne yanî. Ji ber got ev stratîjiya wa ye got miletê Kurd wêran bibe, winda bibe, bêhêvî bibe, taqat û imkaniyatê miletê Kurd istinzaf bike ji hemû aliya ve. Ji ber got PKK û PYD îro pêşiya wê istihqaqat nedî hene. Ji ber got danûstandinê xwe di helaz û bas wê bige Şamê dixwaze tiştê mayî jî ew xort û ciwan û tiştê bermayê mayî jî wêran bike û helbet ev ne bes li asta me wek Kurd li Kurdistana Sûriye ev kiryarê PKK û PYD û Qendîlê berdewam in di xutê mirolê temaşekê li seranserî Kurdistanê yanî li Kurdistana Bakur, li Kurdistana Îranê, li Kurdistana Başûr îro piryar û kiryarên û ecendatê vê sistemê vê manzûmê yani ne ji niha ve xuya ye salên heftê û heşta ve ser esasekî ava bûye şerê Kurda bike, dijî Kurda bişuxulê, Kurda mijûrî gelek qonaxa bike, nehêle Kurd di asta siyasî dewlî de û xwe bifikirin, yektiya xwe bikin û karibin li ser masa dewlî û xelkê doza xwe ya Kurdî pêşkêş bikin. Îro ew nakokiye hundirî yani wek istinzaf quweta Kurd, hêza Kurdî istinzaf dike, ev partî bi hemû renga xwe bi hemû şêwaya ava dike û bi hemû awaya jî bi her demekê jî kirasekî û rengekî xwedkê û gotinekê ev jî tê wateya got miletê Kurd dixapêne û di heman demê de jî ew kesên rîhanê ser PKK û ser yekîtiya PKK û armancê PKK rîhanê dikin wa kesa jî bi kar têne de ji bo Kurda bixapêne mixabin dilsozî û dilşewatiya Kurda tê xapandin pêşiya vê manzûmê ji ber got kesek nîne li hemberî bêje na rê pêşayê bigire her bet berdewama û ew jî îrada û daxwazî û dilşewatiya miletê Kurd naz dike zanê ew îrada got dijî kurdatiyê rabê Kurd wî kirasê Kurdî gol xwe kiriye helbet wê istismar dike û istiqlal dike ji xwe re got dengê azadî û dengê xortbûnê deng vê geşbûnê li hemberî vê manzûma PKK xurt nebin û ji ber vêkê jî rîhanê ser tefawut il ara dike ew nerînê ne wek hev di hundirê miletê Kurda û di avakirina partî û rêxistinê Kurda de bi taybet Kurdistana Sûriya ew baş rola partî û rêxistinê Kurda fêm dike. Belê, Mamosta Abdulbasit te got istihqaqên xwe dî hene. Baş e Şam çi ji peyê dixwaze? Şam dixwaze انه تب وظيفك رابوي تب كارك رابوي ما او كارداتا وظيفاتا خلاص دبيت وات شتي بدايته تسليم يمكن هاري قنديل وشاي قوي قنديل وشكفتي خو كاري خو بكي داغو بلانك واوامر نديش تروار دك هاري دركدي وايريجي بشتي وظيفه بالكردستان سوريا اختوا ببي بشتي لفاتنك هكر طبعا بروسيا بيغمان وشر كردستان عراق بكي بحمو اوايا جو كاربي او هيدنا كردستان جو تشي بحمو شيوايا ناکوکیا و شر و پفچونه دهندره کردستان عراق ده بکه نه ایرو او کردستان سوریه لی کردستان سوریه پشتی دوام به بگمان و نه لی کردستان عراق ده استقرار که سیاست راست و درست و گوکار به دوزا گله کرد به اساس دولی و بلندی و سرخابونی باره اوانا و بکن هکر نه ایرو جمیل بایق به باوریان بدجی و به شروجه دی عبدالله اوجلان درخن سرماسه و اوامر و تلقینات خب اواکی دی. بله. جوان binpêkirin û kiryar û zêdegaviyan Amerîka çima bê helwêst e, çima bêdeng e? Wekû garantorê danûstandinê Kurdî navbera ne kesê û peyinekê de bêguman. Helbet Amerîka dewleteka bihêz e xwedî rola û gelek tiştê got bê Amerîka nabin lê ji Amerîka ji ewlewiyatê siyaseta Amerîka di Sûriya ne pişta Kurdî tenê yani Kurd îro هەست بکن ژێرە تایبەت پەیەدێ کارتێنێ لە هەمبەری داعش خۆدێ گراوی
والجوري أرمانج وصراعات إخوان روسيا وتقال دولته دي وكاربي هبونا أخوة لسر عرضي المفاوضات ودانو صاندنة بالهبري بريارين دولتي إيجو روسيا وإيران بي يعني تركيا بي غيري بي الهم بري إنه بايا أذكارن شارع سريع بكم يعني نكمل بري كجي أمريكا جيرا ندر دا إيرو ناکۆکیەک چوچێک یانی کوشتنێک یا پەفچوونەکە ئەوانە پێزانن منزومە پەکەکێ و باوا لیستە تەرۆرێدەیە لێ براگماتی ئەمریکا ئەو دخوازێ دائیمەن سیاسەتێوێ مەستەر و بلندتر ژێرە لێ بێگومان دەمەگ و کورد لەسەر ماسێ و قووەتە خۆ و هێزا خۆ یەک بن ئەمریکا وێ بتە بەبێ بەرەوەیەکێژی ئەمریکا دەستێتە ناگرێ نابێژێ فلان تشتی بکە او برسا مايا نبرسا امريكا هلبت امريكا برجوانديه انا تعاطي وتعاملاوي ودانوستاني باي درجه وبمرجها وبهني درجه وزاني تشاوا تناقضات باريس دولتك يعني نحاجه مرو شرح بكي تشاوا هلبت برسا اساسي كرد ام تشاوا كارن همبري في منظومه بكاكي باي كردات خابيني مخابم ديالوجي وبدانوستاندني بقوتنا وقو تشاوا ما جبكر يعني او دانوستاندن وقوتني تصريحات واخافتنا شاهين عبدي يعني أظن حقيقتك أنه دائما كاربن سياسة شاوة دآلي لسر كرداد ماشين بآليك يك نرم يك يحشكو خدي قرابي كرجي كونا واخم وخيالة أنه براستي مظلوم عادي ويقالك يك ريزيا مالا كردي برقو مظلوم عبدي بخو عبدك آلي كاريك منظومة باكا كيدا آبابوا ونممكن سياسته وآذاكرن وبلان وأوامر قنديل درك بربيك يجي أو رهاني جو يعني وطيا خفتنا تبع عبد الباسط وطيا خفتنا تكو تهيفيج سركفتنا دانوستاندنا نوبرا أنا كسيو بينا كده تنيا بيقول ما ناس وقت شخص وأوضاع وأحداث إثبات دكن ديار دكن إنه بكك تشتكي قاذك برد كرداتية نكرية يعني نا تشتكي نوع قامام رو اختراع دك يانجي بكي يعني ركفتنا هولوكي وهولير ياك وهولير دو سر أسا كردستان التجاري شركاتي ويكريزي ويكيتيا كرد نكريا دما قمرو تاريخ أباكي بشوفيني ده حفتي وحشت هذا تم ناكوكي والشرع كردا كريا أذاكرنا خد سبيكر صالح حفتي وحشت هذا بشحتي شرع بارتي ورخصني كردا كر برماية كردستان كرن شرع كردستان عراقي كر شرع كردستان إيراني وملتي كرد كردستان إيراني ده نهش إيران كردستان سوري وإيران يعني باكي تشتكي جو كرداتي ويكريزيا كردي نكريا تشتكريا كرد كشتنا شهيد كزنا خونا كردار جانديا دو كولان وساحات كوبان وقامشلو وميدان هليلي خصنا ساحات مقابر الشهداء بيقومان او انجازات بكاكينا وبراستي جويران خراب كرنا ولاطي كردستاني كلها ديار بكري كلها جيراب وطاب قندو باجار كردا والا كرن كردستان تركي ايروجي كردستان سوري بو قرباني واوا كري وهيجي وخرابك وهاري قنديل تشتك نكسي محاسبتك ونجي كذا بيجي فكاكيتا تشكر او كاسين دشكفت هذا ثم قدر واراده ملت كرد باش تشج انا كاسيت خوستن دفي انا كاسيت تشبكه الهندوري وليت ولا درفي وليت طبعا تشتيقو تيم لي الوسط السياسي ده تكي يعني بيغومان ل تناي يعني او واطيغو براستي او الحنبري بياتي واتشتوي باواكي قلم فريب جماهيري الحنبري وقالكي او پیشاندان و خو آواکرین لهمبری واتشتان نکریم تایبت يعني ایرو کریار پیاده بردوامن و داخویانی نمارو لا خودستین دما داخویانی که دقی يعني جيت شيروبا دكي دبيت الالترناتيف ندي بقاري شاواتي كاربي في منظومه سر ملتي كرد بسكني روبرو ملتي كرد ونداد بي قال لك جارا ملتي كرد نما بهيفيد بي اراده نضالي نما البارد مني هر يك هيفيا خو سر شنديتيني براستي يعني كيف دادك دوردا او منظوم او سياسه فككي او ايرو كردا وندابكي بربيكي بردوام دكي وبسردكي يعني ايرو وكا اجد بيجم مجلسا كردي دويل خبغري قالوا بواقعي نو او اواي غوتي مشاندن مكاريبو املتي خراغرن وروبرو ام واكرياري فايده بسنا بيغومان ايرو كرداد نوالك دبي نوالك ايرو ازمه اقتصادي وبهابون ونداكرن وكشتن وبردايدا تدي كاسيتك يانجي منالك دي بكرج كردارا جبوني خاطري بيم جود بكي ايرو مسالي زاروكايا صباوي برزغريكا كدي جوار درخي جبر افك كي ناهل توكرد براحتي بسكنو لي فيغومان كرد خازن يكريزي لي يكريزي بكيرا
یکی گو کرد به درشوات به یعنی هوار و قیرین وان کچکا و پیرکا ایرو همبری کولانی قام بشلو دعوا کذب خودکن ایرو ایریشه که دکن و شروا دکن یعنی او انسان قیام پرنسیب انسانی مروایی بره قیمت و احترام نگری فچا و کار بین مافی کردا یک ریزیا مالا کرد و سیاست قال کرد بپارزه راستیجی ایرو بار سر بار انا کسی بگو با ایرو چاوه ملت کرد الجمانه کردی ای وقت مشروعی نضالي قومي درازي راستيج جركا وجهه نظر وقديتن جركا اعاده النظر في اليات سياسته جو ايرو عم چند ساله دمشن ورهان السريكيتيا يكريزيا باكاكي وفايدتكم راسي او انا بينم انه باكاكي استغلال دك وفايدتك وامتدت خسر جالك سباس جبو مامستا عبد الباسط حما انضمي بوليت بيريا بارتيا ديمقراطية كردستان سوريا هروها مامستا انور ناس انضمي كوميتا سياسي يا بارتيا يكيتي كردستاني سوريا جالك سباس جبو بشتر بوناوا